لکامپا قوشتپای پنابرین روژاوای کردستانی ورزی دوام جی ازمونین خوندکارین روژاوای کردستانی این آستین سرطایی و آمدایی و هجمارا وان بهتر جه 100 خوندکاریه. روژا دوشمی 20 ماه پنجان 2019 دبستانا قامشلو بداوی هاتن. لی خوندکارین پولانهان هنجی خولاد دوان یا ورزی دوان جی ازمونین وزاری مایه. درباره ازمونان و روشا خوندکاران پروسیا پیشکش کردن ازمونان و جاودیری وان سردار رحمان بریوبری گشتی دبستان قامشلو یا آستین سرطایی آمدایی و ناوندی لکامپی وصا بحثی دکه. امر لقطابخانه کما قطابخانه قامشلی تاخیرنوی کوتای ورزی دوم خلی یکم آخر روزی تاخیرنو کام بو و جماری قطابی کان 840 قطابی بس امتحان دکنو و پولینو کان من پولینو کان من 27 مانک یکم روزی تاخیرنو کان به هیوای سرکردن بوش قطابی کان دخوازی. او درجانه کنما او نمرانه کلیره بدستیان هی لقطابخانه کمان دستنو امتحانی وزاری لیون داری بالنسبه لیره سطات سله لیون داری سطات شیستا اگر لیره لامتحانی لیره لامتحانی مکتبی خومان لقطابخانه که خومان درجه کم باش لیون داری ان شاء الله باش دبی و اگرش ساقط بون لوزاری دتوانین امتحان کن لبو دوری دوم. مامۆستەیەکە دبستانە قامشلۆ لەسەر پرۆسەیە پێشکەشکردنا ئەزمونان چاوانیا برێڤەبرنا وان خوێندەکار و ئەزمونان داخفە دبێژە خوێندەکار و مامۆستا بە هەڤرە ئالیکار بوون تو پرسگرێک دەرنەکەتنە هەر خوێندەکارێک دێ ئەنجامێن ئامادەکردن و خوێندنا خوا بدەستەبینە. شاگردێمە هەموو پێک هاتی بوون ئەزمون ڕۆژا ئەولی حتایە داوی بە ڕێک و پێک دەهات ت پرۆبلێمە مە نەبوو مەشاکلێ مە نەبوون بڕاستی شاگردێژی ئالیکار بوون و مامۆستام هەمووی هەڤرە ئالیکار بوون بەلکی ئەو پرسێ واناکێ ئەسیلێ واناکێ ژیل گۆرا واناکێ بوومە هات نەدانین و ما قدر الإمكان يعني ما محاولة كرها طالبك حقيقة بهريك شاگردي أو خطابي بجاكي ما تخوست أهل جهال وبهتر آلي كار بمزارو كي خرج برقلك جرى طلابي ما تأخرين سر أزموني خوێندەکارên dibistana قامشلۆ مۆرالێکی بلند هێڤیان خود ئەنجامên ئەزمونان دەهەنە دبێژن مرۆڤ چیش خۆرە چاندبە di paşa rojê de dê biçine tu zehmetî li pêş xwendekarê zîrek û guhdanê xwendina xwe dike tune ye. îro axir imtîhanê ji me re bû me gelek baş çêkir yani imtîhanê me gelek sehel bû û imtîhanê me giştî jî gelek sehel bûn înşallah sala werê em baştir çêkin û gorî teዕba mamosta em meelemetin baş bidin we û ez tewfîqê hemîş tabara dixwazim. îro imtîhana me a zanist bû rastî gelekî xweş bû û ez spasiya mamosta dikim esîlê me gelekî sehel bûn û ti meşakil di fetera imtîhanê سرمه درباس نبو إيرو آخر امتحان بو از بهيفي ما تشكسك يطالب وقصر خد تعبي بعلامتنا باش بينون واجي علامتي باش بينون واز سباسيا ما مستخد كمش برجو جونج تعبا انه اقع تعب سرمه نديت بانا مع علامتي باش لو نديتن سباسيا ما مستي مدرستكم سباسيا مديري مدرستكم واز بهيفي ما قوتش كسك يطالبها بسرخد بينو سرخد تعبه علامتنا باش بينون ئەزمونên خوێندەکارên Rojavayê Kurdistanê ji asên seretayî û amadayî dawî hatin. Tenê خوێندەکارên Pola 12 navendî mane. Di demeke nêzik de ew jî dê ezmûnên xwe pêşkêş bikin. Tevî penaberî û êş û azaran ciwanên Kurd bi eşq û şanazî xwendinê hembêz dikin. Da ku rola xwe paşa rojê de avakirina welatê xwe de rabin. Ji Kampa Qoştepe, Alî Omar.